Anko watu weni kirinta toche urde modi bitawa mutembea duan manetoa madhidhio ni Purity Richard. Kopro George Mureithi wa kituo kia borisi ke Chukana kinyito koti nene ya Chukana kuthitangwa ri muthuaniro munene wekukora wari mukaririte munene wa etithia babonda bonda county ya Tharaka Nithi Willis Mugambi Kiraku. Abisa bandisia ne barombete koti NTUKU ithatu kenda bisoyo ethira ikwa na kwithira kibwithiro chunku ni boki mathuanio na ranende yambarede kaeto ntariki 16 cia mweri yuiyite. Samuro Geshima aina ribotie. Nyuma ya uchunkuni bwa mweri mugima bwa gikuo kia UREA mukaririgiti wa kiama kia athithia baboda boda kaunti ya Tharaka Nithi Willis Mugambi Kiraku. UREA auragirwe kagita kamanda mano muchua Chuka tariki 8 mweri wena mwanka uju. Ende askari UREA akuthuganirua atinwe amuringire risasi na kinyithitwe kotini ya Chuka mbere ya mugambithania Oscar Kinyua wa koti ya Rungu. Amwe ugu Kopro George Mureithi uranwa gituo kia borichi gia Chuka atira thomero Nthitango abisa ba uchonkoni bakirombaga ukurukira kiri mutongoria wa Nthitango bapewe NTUKU ithatu kenda baigwa bakwira muthuganirwa chibitari kuruthero uchonkoni bwaki mathugania onekana wegwanagani kurugurura Nthitango na nkuruki kenda abisa babu bakaigwa bakurikia kwandikithia statement cha ankoje to enable the completion of investigations into a report of the murder of one Willis Mugambi Kiraku, which is reported to have occurred on the 8th of April 2023. Mugambithania Oscar Kinyua na itiganirite na iromba riri arende Mureithi akathomera Nthitango ndeni ya koti nene Njumanne yiyite ya tariki 16 arankuruki igamba ria koti ino nini rikagwetwa runi Jumatano ya tariki 17 kenda file ya iromba riru yingwa. Application is allowed in terms of their one. So the referendum will be arranged on before 6th of May 2023 for the High Court of Appeal, and number 3 mentioned on 17th of May before the court Mureithi akathi mbere kuingirwa ndeni ya gituo kia borichi gia Chuka eterete kuthomero Nthitango. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka IGAMBA ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima.